solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginoo. Kaniting banal kapag masusyan, yabi at tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng si Sardas at Luz Medina, Jojo at Janet Villanueva. Para king Aldorang ng Kebaitan, Socorro Garma. Para king ligtas ng pamaglakbe, Marcy Reyes. Para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Marian Kinzinger, Elian Macael de Jesus, Mary Ann Soliman, Aurora Coral, pamilya ng Fernando Baluyot Jr., Edgar Dalay, Noemi Lusong, Paul at Alma Lazaro. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan, dari Chodora Swing, Nora Simbol, Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Nilo Udan, Luther Lopez, Mario Pasyon, Gloria Sese, Remio Pangan, Glenn Liwanag, Dan Michael Manlutak, Anisha Chodin, Armen Villanueva, Faye Manalo, at ding kapatadtamong masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alangangang kapainawan daring kapatadtamong Mayangubye, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Frumencio Simbol, Marian Ocampo, Amado Di Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Francisco Pang, Jose Trina at Perla Yazon, Rodolfo Manyalak, Anita Chudin, Gregorio Agustin, Jose Ginto, Roman Razon, Gerarda Ko Chitin, Fernando Velasco, at ding sablang kaladwa king Purgatorio, at detangala ng makaganakapa, Karela. Makanyan mo naman para king kaligtasan, nimbalang metong kaya katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Si Cloud Tapo, pangadyan tayong oratio yung perata, laban king COVID-19. King lagyo ning igpa, ampuning anak, ampuning Banal na Espiritu. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal na tao. Adwan mi ngeni keka, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la rin taong mi tutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi la rin sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit.
Emula pabren yayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangang kapainawan, detang meyan mo nabye. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lubat kabanalan, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kiko, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro, Santo Cristo del Perdon. Pinglagyo ng Ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu Santo. Amen.
Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagyo ng ipa, ang puning anak, ang puning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagon ng banalay Espiritu, manatili yasanang parati kay kayungan. At kekan timurin. King kataymikan na rin kay katamong pilupluban at king mitmong kapakumbaban, ganakantalang ini at sisyan, ding sablata mong kasalanan. At adwan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Gino, matang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyagkat saya pungining miyag na nagnaning kapanisiyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kinisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko, ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, pinte kamatas, abanwan, kapayapan, karitaw, kayang kaluguran. Diyos sa riming banwa, Diyos ipangmayupaya, sasambang pasalamatan, parang alanda ka. Sasambang pasalamatan, parang alanda ka. Ligayang king Diyos, king pekamatas, abanwan, kapayapan, karitaw, kayang kaluguran. Ligayang king Diyos, king pekamatas, abanwan, kapayapan, karitaw, kayang kaluguran. Manalangin tamo.
O Diyos sa ibami, tinas may Jesus babo ning sablang lelangan. Ibuklat mo ring puso mi at kaisipan, king kapasalamatan at tula, ulinging pamaytas na banwa ning anak mo, tagumpemi da. Dake na kami ning kayang katawan, minunanay ke kami king kekang ligaya, at karin mabibye na kami king kapanayan. Ing sablang kapuriyan ke ka, O Diyos sa ipami, kapamilatan ning anak mong Yesu Kristong ginume, king pamakisamak ning banalay Espiritu, manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko ing sablang depat na ampon ing tiro ng Jesus, iba't king kamumulan, angga king aldo, amitas ya banwa. Bayo ya mitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning banalay Espiritu, karing tawong pinili ng antimong keyang apostol. Kilub daring 40 aldo, kay batning kamatayana, maralas siyang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, ae karaniwan, antimong patutu, king ya mabyeya. Ikit de at akasabi nala, tungkol king kayaryaning Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. E kayo, mama ko, Jerusalem. Nune, panayan niya ka rin, ing lalam, ing kalam, ape nga kuning iba, aasabi ko na kaya kayo. Miminya gihiwan, king kapamilataning danom, dapat ikayo, e binang lambat, king aldoyti, mga binyag kayo, king banal ay Espiritu. Kaya bere i Jesus, kanitang nitipon lading apostol, at kitang dakeya. Ginu, ibalik mo na kanya ning Israel, ing kayaryan, pekipat ng Jesus karela, ing kayo payanang iba, ing kayo payanang iba ko, yaing mitutuldo, karing panawon at karing aldo. At ema ngayon tulid kaya kayo, ing pakibalwan pa nung kapilan ladatang. Dapot mikatmuan kayong upaya, potang datang neke kayo, ing banal ay Espiritu, at ikayo ding maging saksi ko, king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at anggana karing sikoti na ninyato. Kay ba't nang sinabi iti, mitas ya banwa, kabang makalawel akyeyo, at ingbiga pimpanane king panimanmanda. Makalawela pa banwa, kabang paitas ya, inyang biglalang linto king arapanda, ringgaduang makayimara na maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela. Bakit pa katalakad kayo keti, at makatalanga kayo banwa? I Jesus ay ikit yung mitas banwa king arapan yo, datang niyang pasibayo, nung makananuyeng ikit, mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. King dalita pakibat, makiabiata po karing koro. Busal ning masayang kulisa, ing Diyos king trono na, luklukya. Para king Ginoo, tsupan lading trumpeta. Alleluia. Masayang
Ikong sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula, King Diyos, kulisak kayo. Uling ing ginong kakatas-katasan, sukat siyang pitakutan. King mabilo gayato, ya ing aring sakdal degulan. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Magkanta kayong kapuryan king Diyos, dalitan niyeng kapuryan ing ari. Uling ing Diyos, yaing ari, ning mabilo gayato. Kaya dalit kayong kapuryan. Mag-ariyak ing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karintao, Efeso. Adwan ko king Diyos ning ginutamong Esukristo, ing marangalay pa, king ipagkalugdesa kaya kayo, ing espiritong babye kabyasnan kaya kayo. At pakilala king Diyos, ban lubos siyang abalo. Ipanalangin ko king aslagana nalasa ning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, akya kayong kayawos. Nung no antikarakal at degulan, ing pengako ng ibye karing banal, at ing alang angganang kayupayan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayupayan ay iti, ya naman ing pepasubling miye kang Kristo, at milukluk kaya king banwa, king danewanan ning Diyos. Inya, at lalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May gitya upaya ing lagyo na karing sablang lagyo. Emo king panawunay ti, nune king paintungol man. Pepailalam ning Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bage, at iya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawa ng Kristo,
Ya, ing kasasakdala na nitang misasakdal king sablang bage no karin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Itabunan po, munta kayo at ituruye karing sablang tao ing kakong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilanman ang gaman king kapupusan ning panahon. Ingginong manatili kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring 12 anti kanining makasulat. Kailangan niyang dumalan kasakitan ning Kristo at subliyang miye king katlo ngaldo. At king lagyuna ing pamanisit kapatawaran karing kasalanan, sukat mi panaral karing sablang bansa magmula keti Jerusalem. Kayo, ring testigo kareting sablang bagay. Eyo kakalingwan ing ako mismo, itubod keke kayo itang benga ko ng iba ko. Inya eko mama ko king syudad, hanggang eyo tanggapan ing upayang iba't banwa. Kay bat, tiki nung Jesus king luwal ning syudad, karas da Betanya, tinas no ring gamat na at binendisyon na nala. Kabang bibendisyon na nala, likwa nala at mitas siya banwa. Simbande at mi balik la Jerusalem king mitmong tula. Adela patugot pupunta king templo, pupuri at pasalamat king Diyos. Pakamalan kong bininyagan ning mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayabayabak po kay kayong ang sablan. Magisan metong lapo yata ring microphone damo. Malungkot la yata king pamaglako ko. Itamo pong Pilipino, nepo, lawan nyo, itamong Pilipino, at intamo po kanong mentalidad na halimbawang dimdam me kano ing bansang Amerika o US. Aliwa tamo lawe king bansang iti. Pag sinabing balikbayan from US, wow, mataas ang tingin natin dito. Ang yang nanuya pa mang bansa, aliwaya po tang sinabi mong bansang Amerika. Uy, level up kaagad pag alam nating balikbayan from US. Iba yung dating nila. Ang taas-taas ng tingin natin. Level up. At tinta mo po ngaus karing taong bisala pong mangat king biera. Naniya po yung amano naniti. Detang taong kaburianda kapag nasanda, ing bisalang mangat king biera.
iti po alang aliwa no neing ama nung asenso. Kala? O umaasenso. Palagi po natin ginagamit ang salitang ito. Actually, asenso is a Spanish word that means to ascend. Kaya nga asenso Ala naman pong matsura. Naman po marok na yung metong nga tao mangarap yang masenso yaking Biena. Naman po marok, naman po matsura na ing metong nga tao kapag nasana ing mangat yakabilyan king Biena. Itang apangan ing buri ng kanan, puntalana ing buri ng puntalan, pasyalan, asalina ing buri ng saliwan ing kayang kailangan, baleya man yan, sakenya man yan, gadgets man yan, o imalan niya man yan. Nepo. O kaya naman kapag nasanang mga tsaking bieban kanita, aparagul na imbalena. Pero, ang mahirap lang po kung minsan, sa mga taong umaangat sila sa buhay o umaasenso sila sa buhay, kung minsan nagiging mapagmataas sila. Yun yung problema doon. Nga kupin kayo, naman matsura, ing kapag nasan mo ikang tao, ing mga kaking benino mo ngali. Burita mo yung masenso tangan kabilyan king kay katamong pami biye. Pero, ding aliwa, ating tao, neng kay potang mamangatla, mamasenso laking biyera, maging mapagmatas na la. Itabang, neng kay akakalingwan danong nuka rin la talaga may gumpisa. O may nibatan talaga. Neng kay akakalingwan da, na ila, may gumpisa mo naman king mababa. Ang ibang umaangat, sa totoo lang po, kung minsan, mapag-small sila. Palalo, kumbaga. Inyapin po, lawan nyo. Putang ita mo, paneta na mo kapag nasan, na imburita mo, yapin itang mangatta mo, o minangatta mo, minasensu mo. Sometimes we forget that no matter how high we reach, that is actually irrelevant. Na po? King tutupo, kay makwalta ka, kay kalulu ka, kay atin kang sasabihan king biye, kay ala kang sasabihan king biye, kay sikat ka, kay kilala ka, kay mayupaya ka, kay maimpluensya ka, alata naman po talagang pagmaragul king biye. Kay matas ka, kay mababa ka, ala kang pagmaragul king kay kang pamibiye-biye. This Ascension Sunday, mas maigi siguro kung tignan natin yung pag-asenso mismo ni Jesus. Itang pamaytas na ning Ginoo, pag-asenso, pag-akyat ni Jesus. Asenso, ascension. Mitas ya banwa ing Ginoo alayang tikluan. Ing Ginoo mitas ya banwa naluluguran o ring sabla. Ing Ginoo Jesus mitas ya banwa ban kanita mitas ya itamo iyangat nakatamo mo naman. Aliwa mo iya. Nune, tutukita mo kaya. Wari po tinyang si katayamano yung Ginoo, karing ebanghelyo, karing may ngalabasan na yaldo, naning sinabi na pisyag na, penaral na karing kayang alagad, nga na, nung nukuman ka rin kayo naman. Nga na, nung nukuman ka rin kayo naman, itukida kayo, nung nukarin ko ka rin. Nung nukarin ko man, nga na. Balikan ko lang po, yung salitang sinabi ko kanina sa inyo, alata naman po talagang pagmaragol king biye. Ikang tao la nakamang pagmaragol king kay kang pami biye. At bukod ya mo, ing apagmaragol mo, nino, iti alang aliwa, nuneing apong Ginoo. That's it. Alakang pagmaragol king kay kang biye, ing Diyos mo, yamo bukod at kabud mo, ing apagmaragol mo king kay kang pami biye. At potang iti po yung gagawan mo. When you are in touch with that, manatili sugrado kanita kay kayong kababan. Itang sabihan damong at matas na ka estado king biye, minangat na ka, pero hanggang minangat ka, manatili kang mababa, ating papakit mo, yung matingkad na mayayakit kay ka, alang aliwa, ing Ginoo, nung makanita ka, manatili ka king kababan. Ka maging mayabang. At kapilan makanita, potang akakit mo, at panamdaman mo ing pamangailangan daringaliwa, ika, makasadyameng idwang inggamat mo karela, ban kanita asaupan mo la. Ascension. At tatandaanan ko po, migmisa ko po, misan,
funeral mass king meto nga parokyang dating susopan ko. E kumo po dati magmisa, kay ni King Sentro, kay ning parokya nga manwan ko, ang yang karetang adwa ng Saco pa baryo, karing 2 chapels na, niting parokya, magmisa ko muna man po. Naus na ako ning sekretary na ning pari, nga na, among, pwede ko po bang magmisang mete? O sige, nga kung makanyan, kapilan de wari ikut-kut, kapilan de ilibing na ko. Among actually po ilibing de king makanya na yaldo. Kaso ikayo po inkunandang oras, ikayo pong balang mamye. Nung kapilan niya pagmisan at nanong oras. O sige, na ko, pagmisan kay king makanya na yaldo, king makanya na oras, na kung makanyan. Pero request ko mo, nga ko po king sekretary na ning pari, request ko mo, pwede bang lakwan ko niya mo, ing saken ko king parokya, kay ba't pasundo na ako mo? Kasi, kaya tangamanwan mong baryo, ang yang balo kay ing chapel, ding bisitas da, kung naman balo tuknangan, nung nukarin yung mete. Ako. O sige po, among, no problem po, nga na. So to cut the long story short, likwang kay ing saken ko, at hindi nakit ka na ako. Tricycle ya po. Ugali ko po tang maka-tricycle ko, ko sasakay king kilog ng tricycle. Sobrado nga tsuko king gulot na ning driver. Kabang papunta kami, ketang tukna nga na, nung nuka rin niya maning mede, kakabana, palamat king dulo, at yun ako king baryo, si Bianan ke, ing tricycle driver, nga ko kaya, Brad, nga ko, balo mo, nung ako pala, ing mintake na akong dili, ko pepadakit, siguradong malili ko, nga ko. Siguradong malili ko. Kaya balo, gandiretso yan, malawot yan. Kaya ba't sabi na po ka na ako niting tricycle driver, among, ikami po, malambat na kepong malilili. Gana. Makanita po, taga-keni ko po, pero malilili ko pa po. Nga ko, among, nga nang makanyan, ingamanwan ko po, malambat na kepong malilili king biye, papunta king apong Ginoo. Gana. Malambat na kepong malilili king biye, papunta king Diyos. Gana. Pakamalan kong kakaluguran, this Ascension Sunday, I'm inviting all of you to look into your hearts. Lawantala, ring laman da ring pilubluban damo, ding pami biyebieta mo, at inggawan tamo, masampat adaptan damo, yapin itang puriyan at pasalamatan taya ingapong Ginoo. Uling king kamatutuanan po, nakupin kay kayo nandin, ulit-ulit kayong sasabyan, ala ta naman talagang pagmaragol king biye. Ang yang matas ka pa, ang yang mabandi ka pa, ang yang tanyag o kilala ka pa, ang yang sikat ka pa. Metong yamo bukod at kabud mo, ing pwede mong pagmaragol at iti alang aliwa. Nune, ingapong Ginoo mo. Talagad ka man pa. Sasalbandaya po, Diyos, sigpang mayukayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, kaya ngagliking upaya ng Banal Espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinugliyang mebye, kaya paita siya banwa, makalukluk wala ning Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mo kung ka ring mabye, ang poong mga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, ti Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at timbiala nangga. Amen. ing ginuda mong Jesus, mabibiyayang eni, king ligaya ng ipa. Dapat balo tamong atin niyang kamalayan, karing kay katamong pamangailangan, at malyari ng katamong damayan, ang demonong makanano yang may kirake, king makatao tang kapilian. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, itubod meke kami ing espiritu mo. Ulitan niya po. Ginoo, itubod meke kami, ing espiritu mo. Ginoo, kapamilataning kaya kang espiritu ning tetagan, agyagan me ing papa at ing kaya kaming obispo, at ing kabilugan na balayaning Diyos, ing umela king dalaning pamagbayo, ayalang takot at manalig ing paintungol, inya ng aming manalangin. Ginoo, itubod meke kami ing espiritu mo. Ginoo, patnubayan at pakilusan mo kami, kapamilataning kaya kang banal na espiritu. Ban mi biya kami, agpangking kaya kang ebanghelyo.
anting masayang balita ning lugod, katuliran at kapayapan, inya ng aming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami ng Espiritu mo. Ginoo, ibuklat mo kami king kang espiritu. Gawan mo keng meto nga puso at kaladwa. Banyabe-yabe, italakad miya ing meto nga komunidad. At daptan para king metong at metong, itang depatan mo para ke kami. Inya ng aming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami ng Espiritu mo. Ginoo, itugtog me ing kang espiritu, karing pamuntok ding bansa. Gawan mong tao nga ting matampang panlalawi, banding tao, ilang maging manimunarang masabal, at makalalang lang kapaligiran, amit muking dangal at katimawan, anong nuring tao, apasulong da ing karelang kagiwan, inya ng aming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami ng Espiritu mo. Ginoo, ibiyeme kaya kami ing kang espiritu, espiritu ning lunos at pakalulo, ban igalang mi ing sablang biye, at saupan ding kapatad ming atyuping pamangailangan. Abayan mo kami, O Ginoo, ban ayabayan nila at makapagbalik ing kapanaligan daking biye, inya ng aming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami ng Espiritu mo. Iyabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, at di Jojo at Janet Villanueva. At para king anibersaryo ng kebaytan ng Socorro Garma. Para king ligtas ng pamaglakbe Marcy Reyes. At para king espesyal intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lee C. Viray, Marian Kenzinger, Elian Micael de Jesus, Marian Suliman, Aurora Coral, pamilya ng Fernando Baluyot Jr., Edgar Dalay, Noemi Luzong, at Paul at Alma Lazaro. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Teodora Swing, Nora Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Nilo Udan, Luther Lopez, Mario Pasion, Gloria Sese, Remio Pangan, Glenn Liwanag, Dan Michael Mandutak, Anisha Chodin, Armen Villanueva, Faye Manalo, ating sablang kapatid ang masakit. At para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapaynawan daring kapatid tamong meyango na biye, lalong-lalo na, di Alfredo Sr., Norma, Mark Harold, Ernesto Sr., Frumencio, Marian, General Amado, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Francisco, Jose, Trina, Perla, Rodolfo, Anita, Gregorio, Jose, Roman, Gerarda, Ko, Fernando, at ding sablang kaladwa king purgatorio, adeta nga lanang makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, itubod me kaya kami ing espiritu mo, nginipuadwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginoong Heso Kristo, ing sablang upaya, miyapyege ka karin panwa, at keti king yato. Mamale kaghe kami kapamilataning espiritu mo, bani kami ring sablang amano at panga at sumukete king yato, ngening kasalukuyan. Igang mabibye at magari, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
talakad ka po para kang pamaging sa Diyos. Manalangin kayo kapatid, banig kayo katamong daon, matanggap niya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoy, ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginu, tanggapan mo reting kay kami ngayon, ngayon pagmasusyan me, ing pamaitas na banwang Kristo ang kay kanganak. Manano na sanang ding kayang galam, so pandaking mitas kaya bena karing tulaning banwa, anong nuya mabibiye at magari, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ing Ginu, manatili yake kayo, At kaya ko ang temorin, iyat na ring puso yo, makayat na ano king Gino, pasalamatan dayeng Ginu, o Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepen karabat dapat at matuliding pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginume. Iya ing kordero amilalako king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan sinintang na ing kay kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ing kay kaming bye. Ulinida, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang pupuri. Tunay kapin panalo ipay, ing panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Pirasune at binyene karinggiing disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyening kalis karinggayang disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minumko kanide. Iti ang kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan dapta niyo iti.
bilang gabi gaganakan kanamo. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, at datang niya kay Kristo, di kawakasan limpana. Cristo Medea, Cristo Medea, at datang niya kay Kristo, di kawakasan limpana. Inyang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon miya kega, iting dinapening biya, ating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kega, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo kega. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tibo na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganagan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoya, tuban may ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganagan mula naman ding kabatad ming bebay nawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pagkaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karabad dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo, o kaya kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king keka, baneng banawon, puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambe na kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kinalanangga. Nginipun, ti mga anak ng inambuning kay katapong malugod agino, maus tamong inikaya karingamanong tiro na kay katapong. Ahachubang doa isambang yang ilagyuho datangi
kayarian mo, ipamintuan, inog mo, ket isu, lipantiban, nuat, ipamintuan, lukmo, ingkakanan, Ingal alto, ibiemu ke kami, kingal dongeni, apoy patawad mo ke kami, ding salami ke ka, ang tiin pa, mamatawad mi, karing kasalaken kami, manaemuke ay sawol king tukso, nunay kabusking laro. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang galigaligan. Kabang maninaya kami, kambay ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristo, kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O Ginuming Yeso Kristo, sinabi mo kareng kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpandayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo, manadili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaan timurin. Ipakita po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo. Unyo'y ginuda mong Yesu Kristo, unyo'y kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaos king dulang ng kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Saketing nanin alaya, ang tinaldo ayas na ganda ka. At iduyan ting palag ko, at tumunan ting saluko, at iduyan ting palag ko, at tumunan ting saluko. Saketing nanin alala, ang tinaldo ayas na ganda ka. At ituyang ting palad ko, at tumunan ting saluko, at iduyan ting palad ko, at tumunan ting saluko. Bagus minagila, isulapo raka, saketing nanin alaya, ang tinaldo ayas na ganda ka. At ituyan ting palad ko, at kumunan ting saluko, at iduyan ting palad ko, at kumunan ting saluko. Manatili ko pong makaluklok sa akin. Pagbigyan nyo na ako tauli na po ini. Po? Buri ko mo pong payabot kay kayo na ini na po ing tauling misang Domingo po. Po? At burida kayo mo rin pong pasalamatan, ikayong sablang parokyano at deboto ng Apong St. Jude, king atlong banwang pamakyutos ko kay kayo, king pamiyabe, pamiyayadwangan, at pamamastol ko, king balang metong kay kayo. Sasabihan da puring dakal, po tapong akakayarap ko la, among
atlong banwa po, bitin po, nara uling pandemya po, narang makanyan ka na po. Ako naman po yung sasabihan ko, atlong banwa, huwa, bitin, pero mabunga naman. At ito ang kailangan tamong pasalamatan, kaya nga pong Ginoo ako. Kareng akakayarap ko. Mumunang dili po, pasalamatan da kayo po, ikayong sablang parokyano, lalong-lalo na, ring tinuring kong pengari, Kenny, uling baloy naman po, ala na akong pengari, ne po, itatang kong po imako, lano po, pero ding dakal ke kayo, sasabihan da, among, ituring mo kaming pengari mo. Uling ing edad mo, halos anak danak ka. Nang kayong pangane ko, kadwa kong pangane, metong karingana ko, kasing edad me, o mula, ngara pong makanyang sasabi ka na ako. Dakal pong salamat, uling dakal ko tatang at ima, Kenny. At makanyan mo naman po, dakal na salamat, po tapong nengkayi mag-message kayo kanako, o kaya po tanga kayarap yu ko, mangumusta ko po, lalong-lalo na, po tang ating kong panamdaman, king pamikakatawan ko. Baliyo po, kay kami pong pari, at na pong kaulaga, itang kukumusta nyo kami. Po tang kukumusta nyo po ring pastulyo, metong yang makabaldugan at masampat abage itauling panamdaman ming very concerned kayo at kaluguran nyo la ring pastulyo. At dakal mo naman pong salamat karing meging kakaluguran ko kaya ni miragdagano naman po ring kakaluguran ko. At siyempre, dakal na salamat po king kaya paning kay kayong puso na po. Kabang-kaba, pasalamatan ko po iti at yapong bakalan ko king pamaglako ko. Nung sakali man po, ating ko nga pa nasakit na pilupluban kay kayo, balo ko, eko balo, sasarian ko, eko sasarian, nung atin man pong may nasakit, king pamangamano ko, o karing dapat ko, manyawad ko pong dispensa, tawad kay kayo. Anting pastulyo, ikay na po sanang balang mangat mo, karing kakulangan ko. Na po? At siyempre, manyawad ko rin pong pangadi kay kayo, sana pangadiyo ko pong parati, pankanita pag sumikapan ko pong maging mayap at banal apari. Sana po king kilog na ningatlong banwang pamamastol ko kay kayo, aliwa sana po inorman yang ikit yo. Sana po king atlong banwang pamamastol ko kay kayo, mas tiningkad po sanang masala at ikit yo at akilala yo kanako, aliway Norman, nune iamong Norman king pangapari ko, Yesu Kristo. Pasibayo po, dakal a salamat kay kayo. Eko po migagana ka, impong kapalit kong pari, every now and then may kikit kami. Sugradong may pangumusta kami kanyan, uling mag-office siya pa rin po kanyan, chancery, yamong pit, kaya beke pa rin po, every now and then may pangumusta kay kanyan at may papangutang king metong at metong. Ne po, katatawlyan po, buri ko mong lakwan kay kayo, this is Father Norman, your former parish priest. Dakal pong salamat. Manalangin tapo. O iba kaniding Eucharistia, tatakman mi ing dibinong biye apagkalog mo king yato. Sauban mo keng tuking mit mong lugod kang Kristo, painturo king biye alananga anong nuya ginu, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapo para ka rin di kakapabaluan. We are now coming very close to the end of May, which signals the conclusion of the pastoral assignment of Among Norman SRC as our parish priest. It is on this note that the parochial community of St. Jude Thaddeus would like to express our sincere gratitude to Among Norman for shepherding the parish for 3 years. Dakal pong salamat, Among Norman. You will be missed. We wish you all the best in your new assignment as O-Econom of the Archdiocese of San Fernando and the Chapel Administrator of the Virgen de los Remedios Repository Chapel. Dakal pong salamat tamon. On the other hand, we welcome our new parish priest, Reverend Father Pedro Valencia, or Among Pete, on June 1st, Wednesday at 5 in the afternoon.
We enjoined all mandated organizations to come in their Class A uniform and gather at the church patio by 4:30 in the afternoon to welcome Father Pete. The Holy Eucharist will be celebrated at 5 p.m., presided by the Most Reverend Archbishop Florentino G. Lavarias, D.D., who will install Father Pete as our new parish priest. May we invite our parish community to come and join us in welcoming Among Pete, our new parish priest, on Wednesday at 5 p.m. Dakal pong salamat. Good luck po kay bayo pong assignment among. Dakal pong salamat. Talakad tabo para kay masusing bendisyon. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya kantimuring, itukuyo reng buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Ing Ginoong Jesus sa sabiyana, kay katamo, antimo ing sinabi na karing apostol, ikong maging saksi ko king mabilog ayato. Eta manatiling makatalanga, banwa nune maging kayang mensahe ning kapanaligan, karing tao kete king yato. Kapamilataning pamibiyebye, taong makayagpang king kayang ebanghelyo, at aduan tamo ing bendisyon ning Diyos. Adala tayo saning mensahe ning Ginoo, king kay katamong kapanaunan, at king kay katamong balayan. Amen. Umeyasan ang darapat mayap kapamilatan tamo, at agawa tayang mayayakit, ngening kasalukuyan. Amen. Manatili asan ang kayabe tamo, kapamilataning kayang espiritu, ngeni at manggaman, king kapupusana ning panahon. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. ing Santa Misa, miyampang ne, umen ako nga ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.